Ahee Magaza, episode leyi tisiwa ka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments, it's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Zonda shesho kuna reason yo kari. Why is zonda shesho? Why you Mara mulak buat nggak mzonda mun. Mulak mzonda shiryan lang chumna. Dia zonda shesho. Mara nanam janti zaba satya. Oh, shilunga izondi njenje. Kuna reason. Na reason yo why is zonda shesho? Anza manzwo. Bakona lava ngesavisiwa lava ngesavisiwa vata vulavula kahle amzona mashaka Gohan Michael mnangus yivuyise nasi kwava wo utaku handle ka n'wina ayivuyasi yeah then yivuya kwalano miri mashaka nere kwa hava ko munhu taku swi sungula sweswi mhaka ni vaviwile khale mutswalweni ka mizona iva kha miranda hayi never serious iva kha miranda and then khomba ku famba nkarhi mi hi vavisa ive mzona and se zonda na vanhu na wrong lavo va nga vavisanga okay mara bottom line i ku vavanuna va vazonda vavasati if nga swi twisisa sweswi akusukusetangenwa edeni khale kha mzonda masuva yilo kutsakwe nguva va ri thova tsake nguva loko se va disana maapula le ingari kona ivi xiza lexiya xi vuya loko mata wayani kusukusetangeni mara a xi yi kuyixiza lexi pe loko xikwembu xi vuya ne xi vuya mava ni mbyeleni mava adama xi nga yi 17 a yi ku endleka yini ketis a xi nga yi 17 a xi yi 17 a yi ku chiteni sweswi va nga duma hi swona a chita va ri vambirhi na yini na mani Adam R17 ay 17 dama ay kuyi ene 17 kutela vanuna kutela vanuna 17 so mina nga bayizisa ivi loko xikwembu xi vuya xi vitana damani wa ta ku yini a ku n'wansati lowu nga nyika yena masuva munhu That's not looks- anga n'wi vulavula as n'wansati loyi u nga nyika yena a ku munhu loyi wa mata ntsakisiwa yini loko n'wi wala bayizisini na mata te se n'wi bayizisini mata te yini Adam le kwi akwan mbalanga anga dlamlango le a nga vula swona leswaku vutswa a nga mbalanga u le kwihi ile kwi a ni mbalanga le 17 and lani nga ku a ni mbalanga fikise ku yini 17 so manje fikise ku yini 17 masuva n'wansati a nga fikisa 17 mara guys mara mina ku ya swilo leswi loko swi langusa kahle loko hi langusa kahle ni nga mi confuse mara swi ri tiso mina ku ya hi mina ne Satan un'wansati wala ni un'wansati loko uzofika point la loko xikwembu xi n'wi hlongola ne xi n'wi hlongola loko uzokuna tinkosikazi amatini 9 i vavasati swilo leswiya timimiti 9 i vavasati loko n'wi cheka a mi swi tivi leswi valungu va nga ye va nga yi bayisisa ne mara ku ya hi mina I think Satan na mina satana nga n'wansati mo xisukela Satan yeso kumele xikwembu yeso va na n'wansati swi n'wi pfumelela ka nga swi lavi n'wana nga vanhu va lava na vaso hayi satana n'wansati wa nga ri busy a nga ri busy papa yena n'wi byerile wa ta wayi mina vula so mz u choma na njhani a tangenwa edeni na n'wanuna kuloni ku ri na n'wansati njhani loko va za va vulavula kahle na va swi tiva se nga ri u vulavula tiyise mz a ku ri tichuma lava kusukuse khale na khale no mina ku le ntangeni a tangeni a va hlangana tangeni sati wa damani wa muvumbi Satan ya mina i va n'wi hlongola sati wa mani that's why sati wa mbumbi that's why n'wanuna ne loko ze n'wi chita
akuna ku negotiate swi herile mi ri nsati wa mani nsati wa mbumbi mbumbi una nsati mbumbi u vulavula leswi u te yini na ku endla n'wana na image ya mina ani i vanhu vanharhu la ivi wa vunharhu here the Father, the Son and the Holy Spirit ivi wa vunharhu and image ya mani ku na munhu a gongonda kwala mzi va gongonda hala next door and loko a endla Mon pfale kwala a kopela from where leswi vulaka vavasati va kopela va hanyisa va swi kuma kwihi va swi kuma ka vavanuna no like u kopele na makushina mina lo a kopela n'wansati yeah mo pfanyanga image ya n'wansati inkume because n'wana na vele na i xikwembu n'wana ne mara loyi a kopela ka lava i swi kuma kwihi kambe la stain la ku endla n'wansati let's make him what a man with our own in our own image lava image yako i huma kwihi ka vavanuna i rimbambu mara ku ri rimbambu leri ri va different from hina i ri kopele kwihi i rimbambu ri n'wansati a fana na n'wanuna n'wansati a nge endleli n'wanuna swo ka swi nga ri kahle n'wanuna a nga swi dyondzangi ka n'wanuna that's why ni vula ku leswi a ni kha ni vula swa ku n'wansati u za a fika ka point ya ku a ku na mina ni ta chita hi mhaka ku n'wanuna wa swi twa ku risimu naye a za a ku na mina ni ta endla swin'wana na swin'wana hi mhaka ku n'wanuna khale na khale a zonda n'wansati se n'wansati a za a realize hina ho pfuka matandeni hi swi va ku hayi problem a mpfuki matandeni khale mpfuki matandeni se tangeniwa edeni risimu lera Beyonce ango women runs the world ne n'wansati u tlhari ku tlula n'wansati u tlhari ku tlula n'wanuna sweswo vele ene lo a tlhariki ku tlula n'wanuna ku ri mani loko satana za hlongola ku timhaka to mani loko antangeni loko a hlongoriwa a tilweni vani eva i tlharile nani satana loko a hlongoriwa tirhwa ku timhaka ti kula ku ri a ku ri ku kukumusha why na ku ri yini o tlhariha ngopfu rimbewu rihi no a tlharihini no a tlharihi ngopfu mhaka se a sungula ku questiona timhaka leti ti nga questioneki eka anavela ku va xikwembu eka kwini na kususa kususa ive ku fana na sweswi vavasati va navela ku va yini vavanuna n'wansati loko za kwata wendla ya maxaka a destroy n'wansati loko mata ku problem yine mina ni laha ni ta na ti-facts mara n'we mi vanharhu hayi so boha swi za swi fika la mara mina loko teni na ti-fact mara mata swi fana na n'wana maxaka munhu a ri na voice leya bold hambi u rhasa kanjhani loko nga lolo swo twala swo fana hambi u rhasa na hi mara loko mbula n'wanuna la hi vula kona n'wansati ku ri n'wina maxaka i image leyi mi humaka n'wina i huma kwihi because ya hina hi swi tiva ku huma ka xikwembu xi fana na hina yi huma ka n'wanuna ka n'wana we okay u huma ka satani n'wansati mi wa xikwembu xi n'wi se mi loko xikwembu xi endli munhu na satani a hi endleni a va ri nuna na sati emzi tima ri fona ra wena ka a ku nuna na sati a va timi android a ku nuna na sati ene android leyi iphone ikulu leyiwani yi nga na iphone nango mi tima ti-iphone ta n'wina iphone ya mileni nga xa cash hi sunguleni u lava ku sungula ku hi ka swona sungula njhani hi sungula ku a hi tshikeni swa satani swi hi confuse because of i ti-question tin'wana to hi nge tshuki ti kumeni va mi endla bibele va mi endla bibele the same thing loko u vutisa ku ri where does God come from it's a miracle itself ele mi nge hlamuli maxaka a hi siza hi swi twisisa ku loko hi fika laha hi yimeli ku hase introduction se hi sunguli khale ya ku mi poste mi kha mi hembela vavanuna na vavasati vavasati hina hi va hembe i satani ku ya hi mina ende na vavasati lava nga va ta swi vona ku bon'wina ma vazonda vavanuna a ndzi senda hi mhaka hayi na vazonda vavasati va tlhari ngopfu maxaka vavasati hava nida a ni hava nida ni nge hanya handle ka vona vona hava nida mara kinga va xanisa vavasati vona va ndla hi nga va nidi kahle kahle vona nge hanyi va nga ri kona a swi humeleli sweswo mara nga zama ni nga zama njhani we are 9 minutes in a ze vala na timhaka ta vanhu lava hi nyikanyikaku timali a tsaya ku hi nyika timali va nga ha holi vo muzala maxaka mi ri ntsena hayi ni holi
MC hayi futhi ngomerini mzina muhle ni sharp no it's like ngofu ka tsika timhaka ta vasati ka ayisikini leswiya iteka timhaka tin'wana ta kahle va ta kuzonda vasati number 1 vo alright yi hanya ndle ka hina vasati avo va nga hanya vo va nga hanya avo va nga hanya yi hanya mungana wa vanuna ku nga xota yini that's why loko mo ngishoweta ne mi ku kunjana ku tsakela kana mina ku tsakela mi mo ngikolota kufana ku hamba ya bank mataka loan ayisikeni van'wanyani ne mara wena mina nga livini ba xava se color livini akuna live la karele episode leti soka ngona Bila ICT Solutions. Bila ICT Solutions vanhu va yini mashaka anti ku va xavisa the Mac or kanjani na singetsani na to tikona loko lava na swo ti Mac na yini hayi ti Mac ta mova vanhu va ka bayisa hayi ti Mac ta mova MacBooks ti hlanganise na Bila ICT Solutions. Bila ICT Solutions, they are inspired by innovation and then sponsor xa hina xa mukhuva na mukhuva hinkwayo ya masiku hinkwawo. Ntshama vito leri na bye rona tshama kha ri vuya mara mi nga ri hlaya undefined house vanhu va timpahla vanhu va ya mucatwini sweswi van'wana veza va rhungeriwa hi se ni ngheni ka December mcato ucatini mzi fa kha hleketa loko a hleketa na sweswi hleketa na vanhu va undefined house va ta kota ku ndlela yini ku rhungela suta swa wena va ku pima kahle na swivokwana swa wena na ku koma ka wena n'wina maxaka mi va mi kha mi lunghisa loko ma vulavula swin'wana swin'wana mi lunghisa ku ma hi byela ku se ma invite or mziza mi lava kwina hi lunghisa mina ni biswa private ni biswa private leswi swa mina ani bani swo fana ramba vanhu va switwa swin'wanyana le ku pfukweni maxaka lava va byeli va ku va ta hi byela na sweswi va se va hi byeli ku rini a ndzi mi byela mhaka a swi kona sweswi vulavulaka hi swona va ka undefined house a hi vanhu vola ku cupiwa kwala na kwala endla ku kota ku lunghisa timhaka ka ha ri sweswi ngome ku mi byeta kota ku ya ta mi byela 2029 2029 ngo fa mi kha mi rhungisa maxaka ile kule ngopfu kwala namhla tshame na Boti Collen fuka loko ni ya TikTok kumanya transition amamkela Boti Collen ale ka radio na ndela ukutaka udam ngana lone le mngana wa hina FM na ndela no Boti Collen mpuki njani ekona na right mar wait amna nkinga baba sa tungu xipikarha xin'wana nde ala VW akid ale akid ale comic xipikarha xin'wana nde u xavisa movha ya ku cinela paparulana anga itivi lero ku ciniyo uwese Loki Loki amfana na mapanyana efana yoku vitirisa xipikarha mfana mamtirisa xipikarha mana mina xipikarha xipikarha xona na xona ho fana kwala ka xipikarha ntsena mi nga byela xipikarha lexi mi xaveliwe VW lero mi xa n'win'wana xa n'wina lexa mi xavisela kahle u endla ku ri xa n'wina xipikarha lexiya ene xi ta malayiti ka xa layiti ene loko malayita ngopfu i na cina ngopfu laha na mi tatari yini loko hi hlangana yi rani fanele ti be hembe liya ne leya blue leya vanhu va ta kota ku hatla va ta kota ku va ta hatla swi vona na buruku leya fika kun'wana laha mi yo sitla bruk no itsemisa mi yo tsemisa ku swi ta kota ku va na something nyana se hembe leya i blue light ne blue light hembe leya ani good ngopfu itikhala man phela blue light lani mbula no na cina ra kona ku famba mcina mze mkarhala muna za aya navy blue hembe leya he ni cheka la ya blue no ya blue na black
Blue na black. Oh, black yesterday. Yesterday, yeah, blue na black. Blue allowance. Yeah. Black allowance. Yeah. Yesterday. Oh, se beule la motse mis. Yeah, blue no tsemisa. Ya China na day. Ya China. Ah, sen. Pe China na ne. Helsi. Una zako loko ashabe Paul. Azangwa nabathikwana. I'm number 1 at sales. Eish. Yeah. Number 1. Maria push ni show. Number 1. Yeah. Nijo mapusha man. Kupusha push. Mabona. So mare kuthi team liyana ne. Team ingwanga sa kukhoma striker ntsena. Ne. Yeah. Oh, ngumwe kwestraka mistrakara na. Yeah, so that's why ngibona no kan nikina ubangena abakina. Yeah. Support liyana kun'wana n'wana le performing. Ne. Okay. Mabona. So loko maka pay at mo ven ngathi sala ro tendlela. Ne. Mabona. So nguma kumina se ngweti nchela sa 10 ngumtsamero sharp sa 1. Ne. Thina ti move. Yeah, example. Usokoteka Example is mara sokoteka is possible. Yeah, sokoteka so. So yeah, so by sala ba tira kuna bona support ya bona ai. I good and the ima win I team. And then go in perform. Akuna munhu kuma ku a sharp mo utara utla un'wana. So mara vanhu vo tala va hleketa na ku mina ni tshama kha nchava timovha ngopfu. Ani mchila ngopfu na. I problem ya kwele. Mara tona ti xavisa to. Ani na ti xavisa. Mara yeza mara machinelo lamaya kumbe swo humelela kwala. 100. Ayo ko ka xipikarha ni swi tiva xikoka xa xihuma ku wo kha humele xikhomeni na xibekana. Xipikarha lexi yene. Naza khoma xipikarha. Ah, swi ri. Ta wela. Yi huma ka xikoka kunene kha boxi. Ifika xibeka la. Ani reason ne. Mara lexi ndla eku loko client se la collecta movha ne na vavutisi. No okay. Ngome sungula kahle ya client. What langela ngoma yo sungula langela yona. Lo mo cheka ti vitamin famba i 222. Lo ran posta yingo sala mani khan lo posta lingwana. Ngabona ma famba i 222. Lo kha ipfula movha ingoma ya client. Okay. And then lo se movha upfulwini. Yeah. Sila sengena kona mikwa. So ngune yi favorite ngwe. Inkangoma leta mitlanga. Ani me mina 2 sungula. ngona ipaparulana kumbe. Ya linda ndawo ya DJ number. DJ number itsema ya remix ya. Yona ya ka vitamin total ngofu yani china ngofu yona. Okay. Ikuma ka itaile ka jinana sa xisuto. Tsamu vona. Kasona ke blue light ayimisiwe. Ile lexi ka xipikara. No dzeli lo xipikara. Oye xipikara lexi. Ile. Wajwa. Blue light ayimisiwe. Ya kuchini weze karala msoko ya. Lo ngase karala ukumo mafona. Ngane sungula karala kusungula then ko senga ta kuma xikhiya xa wena. Loko se va swona swakani kumbe ku Oh, so fano ranga karala kusungula. Then ta kuma xikhiya xa wena. Yeah, fane sungula I tirhela movha leya mona. Ni tikuma khamini min enjoy ntirho. Yeah, kona ku ku enjoy na enjoy ntirho lo wani mavona. Mara loko ni sungula ku tirhela a swi nga ri ka mina mihleketo swo ta one day ta khoma xipikara ni cina. Swi sungule ku sweswo khoma xipikara. Sungule ku la ku kwalana ku sungule ku like magari. Okay, loko okay xipikara I khale xi ri kona. Mavona? Okay. A company. Oh, mara okay. A xi nga tirhisiwi. A xi nga ri na ntirho. Ibe mbona nkoka wa xona. Ani nge se vona nkoka wa xona. A ku leswaku ngoma loko a yi tirha Saturday. Loko hi ti ku va 12 xi humesa handle. Xi humesa handle xipikara and then ku bonya the house music nyana. Mavona? Okay. So un'wana ani deliver ani enda over ka misa un'wana wa mi wa huma hala kaya lawa. Mavona? Se dimana ku hayi man. But kumbe mi benya na ngoma man. Mavona? La movini and then no huma yona. Mavona? Loko ni ba movha misa lo aya mahlanga movha a cina. Oh, a ku ri xigazi. A ku ri xigazi. A cina loko a cina na mi swi hi za bixile ku cineni. Mavona nge ni joyina na mina. Swona kahle ngopfu. Yeah, and then nkarhi TikTok ani nga ri na yona. LinkedIn ani nga ri na yona. Ano va na Facebook na WhatsApp. Okay. Yeah. So ana mina ngena ncini, va teka video lava nga teka ku sungula ngena ncini hayi. And then ayi huma movha. Mavona? Ni sa n'wana tirhaka na yena a teka video leya a yi posta ka LinkedIn. Ka LinkedIn ku sungula. Let professionally. Ani nga swi tivi. A yi teka a yi posta le. Yeah. Mavona?
lo I take I posted the following day. I reach 800 something views. Ka LinkedIn is LinkedIn phela indawo. So bata option myself. Hey, ibone video wena. Man like so not the comment ane. Very misalo mara ba congratulate man misalo anga post. Ana bantimi. Na yo post la batho nguye na. Okay. So one time talk man bona. Ay na mina sibona mara no makaso. Okay. Mabona. Mara kunsabe no sibona ngama phela abantu laba bala kutiwa kumisalo kahle mabona. Anifsik. Handover lilandela ku nhlenchina futhi. Seno China sen amaranchi ni xipikarha ni cina yi yamo. China yamo. Okay. China yamo. Ku vuya un'wana futhi. Mabona misa un'wana ani poster ka tweet. Mabona. Yeah, ani poster ka tweet. Fast. Yes. Tweet fast. Ani lo ani poster ka tweet. Yena at least in an thekini ka tweet na mara ngayitirisi. Okay. Ngayitirisi anti sa Facebook na WhatsApp. Yeah. Swi va so hamisa loko ta kun teka ni vona na hlamala ku kuma ti invite seni ka hina ya mina ka tweet kuma ti invite ka tweet antwisi na mse kundleka hinga awu kwetsa mabona ise ila sena mata makaleng lo no itekela kahle enhlokweni kahle ingane disa angolo kuyandisa manje no bona ngembona opportunity la ni ven opportunity kahle okay ila no one mabona ila sena ngapula TikTok mabona lo ngapula TikTok immediately post a video yona liya mabona yebo after ban post like news what no news 24 South African news what News Africa News Africa hey one post like News Africa nisibona ko mun phela kahle kahle lanwana kutadiliwa nya bana vele ungilaveni munhu loya mara abankumi vele ungilaveni munhu loya abankumi okay sani vele ngangeni flat tweet and vele ilahlela le video leya ilahlela leni kuveta ivaisukile iveta ivaisukile mabona na Facebook ande na personal Facebook ana nganayo ya business ni vele follow na ya business lo ni lahlela le magaza mana wona mako mawela na wona ya se vese va sumuse sweswo better vista wena ati tisuma ka woma ngo ya le hansi le tama kusungula ku posta sweswinyana mara total voma 19k 20k 21k mama titwa njani 500 and something k here titwa njani mara me titwa so nakari sa tsakisa mona ku vona xi loko endla something vona vanhu va kha va xi tsakela ni i feeling one vona ku ai hlamuseleki kahle abona ai hlamuseleki mara yona feeling yi kona yo ke nga hlamuseleki so mama kota ku tirha ku ra xipikarha xexo so se kahle arcade se yi hunduke ka Gaza okay mabona la VW se yi hunduke ka Gaza hambi mukuma ku mina ani kona ngota lava va vitana mina unje loko chasa xipikarha nyana mashava xifikile awuleli vilo wena ayele fini yo tindisa u hinda le mahlo ka ti-camera so yini yo tindisa ani ta ngenge bona ke ima ku xipo awuleli vilo wena madare iri fa ikhongela yi kota ku fika ikomjani wa ungena mazaza aniboni katika okhenisa xikwembu na mazaza mazaza amati mazaza amaku loko mi ri la loko nga ri kona n'we laha tirhweni ana vula kahle la ka dela xipika se yi hunduke ni ku a xigazeni or ka Gaza mavona se it's a norm un'wana wa swi tiva ku la arcade ya ta wona ku arcade ta weta so tlenta min'wana tin'wana i Mxhosa i Mzulu i Mpedi va fake fane bela changana ni vona yin'wana ya mulungu mata mulungu loyi a vokiwa mata loko sa sungula ku ba makhwaya laha mi nga tshembi wa vanhu ni xivona le ku tiphemuyela se okay na va accommodate ni mara ni stika ka
ka xigaza. Okay. And va swi tiva na loko va cina xigaza. Va fanele va swi tiva na vona ku va ndleni va cina xigaza. So kuna client tin'wana ta mabunu ti kombela ku yimbeleliwa the Gebed. Hayi lava ni va entertain. Va the Gebed is kongero phela. Va ta nomisa ndleni. A ni la ku huma ka yena, a ni la ku famba. Xigaza ntsena lana. Se misa lo wa mlungu lo alo kombela na he ku u kombe xigaza kumbe me fika ku wena hi ta ku bela xigaza. Mula kuna Lo mcina na he wa mlungu. Kuna CEO. I see Olem Gavala dancing with kuna CEO kuna lo a xave ka mina movha. Okay. Mara video kona ile hansi. So makali ya CEO. Iyo suka kule suka kona. And then ibusini ku handover yona irini. Ngumtshela lunga isuku ra sususu. Nana la kutanta ku join. Okay. Lo kai ihenda over. And then pela swi betana. Mabona itine mabona. So I CEO ya dance ne CEO ya McCarthy Audi and VW. Yeah, McCarthy. So la ku ri she recognize with from the highest echelon. Yeah. Yo. Kuna xigaza lexi bohaku. Yeah, you are a trendsetter exilungu. Misibeke kahle ngofu. Yeah, swi kahle ngopfu. Loko swo recognize wa CEO. CEO munhu un'wana a tlhela ku ti responsibility To hlaya. handover. And munhu o vulavula na mani na mani. Mabona kusulu mi veka tani kahle a munhu vulavula na mani. Mara ka ngolo ko to fika kwala. A thajino. I ko to fika tla. Mi khomina ke. Yeah, a thajino mo. Hi venda mi khomin akadia. Yeah. Mashaba xilungu rini. Like di. We para. No. Magashabo. Yeah, yona. Then maga amata hite mi la xitumbani ni xipikareni wa xitumbani. Oh yeah. Mi te xipikara lexi a xi nga tirhisiwi. A xi nga tirhisiwi. Ivi n'we mi fika mi loko se vanhu va kha ndzi loko endla swilo leswi endli mali na mahlweni na swona. So hi lana vheni vona ku ximata ku na xipikara la se hi nge ni vheni tirhisa xona. Mara loko ma sungula va nga mndle swo hi lo hi sungulini na xipikara xa yena. Huwa vanhu va huwa machangana. Loko na sungula a swi tikanyana hi ku a va ta ndlani especially mi kuma na le reception loko se pfulela va ku ya fly nyana mabona sweswi va ma loko se pfulela va fly and then van'wana a ni ku vele ku antirho mi kumani hinkwenu van'wana ta kuma va pfala ti-office mabona se vona va nga se swi vona va nga se swi twisa kahle ku ndleka yini mabona se loko va kha swi vona okay misa loyi a ka xipikara lexi se business xona se ku va ku ri mhaka se na vona se va joina hinkwavo se va swi tiva ku na xipikara xa Collen se ve xipikara xa mina xa xipikara xa wena kumbe xipikara xa khazi wa n'wina khazi wa wena kumbe khazi wa wena khazi wa wena wena paparolana nde Va vinyi va xipikara vo maponyana. ni ale ngopfu Ya maponyani. ungeze fika yi ri hayi mi zama ipfumela maponyana ya maponyana ya n'wi undergrade ka ya maponyana ya maponyana phela fika leswaku teka xitlakula lavani ene mati vona ku na wonani swi va energy nyana xi lava energy yin'wana and the problem loko wo xitlakula and then I wana xona phela va tele vanhu lava va nga laya se no xitlakula se ni vona xipikara se ta trend ngo video lesi ya mavona a swi nge tshamiseki manyana na sales ti ta yehla manjeni hide nge yehli mara va swi twisisi njhani ku ri se manje xipikara lexa xa n'wina lexa kahle yo xifaka tape xitalo Collen ani xifaka tape uze va twisana ti client a ku ri nkarhi loko se ti loko se ti fika loko se ti fika a arcade to ku lava botlo wa xipikara mavona loko va fika ani van'wana mo aba se va mbitana buto xipikara va ku ya hi lava botlo wa xipikara se mara ra tshama kahle vito loko ri fika ku la buto xipikara Client yi lava buto xipikara ani loko yi fika dealership ani client loko va mutiwa hi vito va swo okay hi teka bot Collen or teka Collen se lava nga va nga ntivi loko va fika layani loko va hlangana na munhu or a reception va ku
elava boti lawa xipikarha xipikarha Boti xipikarha, you've made it. hayi pushini okwezifika kwalano hayi no so mabona so yeah seswana vele vasitoloveli mabona Yeah. and na mina kat says aka ana ntirho wa tika sales ya tika hi xin'wana lexi ni nga xi rhandziku yeah le marketing sales Kuma swi vulavula mi ri ndzeni ne. Hi ku xin'wana xa xiendlekaku la i ku dyondzisa munhu loyi a ngo loko ni kula na ku fana na boti khole va twanga ku swa va nga olova swi tivi ku ri ku vitaniwa boti lawa xipikarha suka kwihi. suka kwihi Yeah. ene swi njhani loko swi fika So I think loko mo dzikanyana kwalaho. mi hlamusela ku swi njhani okay or ngeni sungula ku Why mi ku swa tika? ndzi ntira la kahle kahle swi sungule kwini siya kwini le ku julukeni u nga ni tseme tissue ka mlanga hayi loko julukile i xipikarha fanele kuma xipikarha okay loko mina sungula ku tirha ni sungula ku tirha la 2020 ane sungula 2020 loko tirha a ni ri intern ni sungule as intern ne awon experience ya timovha a ni nga ri na yona yi sa timovha a ni nga ri na yona at all yeah nawona and then a ku ri 1 year contract Okay. so loko i ri ka contract ya timovha i fanele i phusha laha loko va ku valava target a ni target i 4 yeah 4 cars every month laveka 4 so ni fanele meka sure ku before contract yela ni fanele va ni tiphushini ku va ku vona vonini mabona so ni pusha and then contract yi hela okay mabona loko se contract yi hela phela ya le tissue kana loko se contract yi hela se i fanele va ku teka or ya ka dealership yin'wana mabo pese contract se helini yerini yeah mabo and then mina loko yela va ku hayi wena ane xipikara a xi nge se va kona vona 2020 a ka ha ri n'wina se ni a ka ha ri mina ni khan pusha vutomi khan zamazama mavona and then loko yela khona va ku sweswo a ku na space mavona a ku na space mara misela manager ku mara na ku vona ku wena i nga u tirha ntirho lowa mara u na space lexi ni nga xi endlaku ni ta ku faka ka commission structure okay so commission structure i hola ntsena loko va yi xavise movha ntsena Swi tika ku fika ku xavisa movha wun'we before mi ya mahlweni. yeah Hayi sweswi mi nga boti wa xipikarha. sweswami xapu kwini masunguleni swi tika ni ngo example i suka la kumbe ya vupulukani hi minenge Okay. ka tika ni ene swa koteka n'hweti hinkwayo mi nga xavisi movha ya swa koteka okay swa koteka swa koteka ku phe ku convince munhu ku xava movha lowa i xi xin'wana hi phe munhu wa ta ka n'wina a khome a kha hola 15,000 for example okay but mina la ku hakela 4.5 yeah ane and then n'wina mi fanele mi tirhela ka 4.5 mara loko mi faka application bank yi ku munhu loyi a n'wi approve mali rate ya so mara installment xa yena the lowest a nga yi kumaka i 5.6 okay yena yi teka la hakela mali muni 4.5 yeah so n'wina mi fanele mi convince munhu luyani ku why ni fanele hakela 5.6 n'wi hlamusela ku njhani why ni fanele hakela 5 so n'wina loko ma ha sungula swi mi tekele nkarhi wo fika hi kwihi ku mi xavisa movha wun'we okay mina swi ni teke ni sungule hi 2020 ne September movha wo sungula ni wu xavise hi December ni sungule September yeah hi ma xavisa hi December December so wa ku ri tin'hweti ngani Ku ri loko se mi ya ku fika kokwana yeah ene loko yi fika ne yi valula sweswa swa ma 4.5 na yo tlenda kona oh okay so movha wo sungula ni sungule ku xavisa hi December ku ve ni sungule ku tirha layani hi September yo movha wo sungula a ku ri December October November 3 months mara 3 months leha hinkwayo leha ku va ku ri njhani kwala ndzeni kumbe ri ndzeni va ri yini n'wina loko ma ha sungula ala okay i ku mina sungule ni ri intern a wu nga ri na pressure yo yini mavona hi ku kahle mina la ni tele ku dyondza ntirho mavona so pressure yi ve loko se ku hela contract mavona contract yi helini and then va ku faka commission structure so loko wena i ta hola loko no va ni xavisa timovha ta 4 swi la ku ni ta ku salary ya mina i timovha leti ta 4 mavona so loko i nga xavisanga n'hweti yaleyo hi ku a ku na tin'hweti tin'wana mi kuma ku a ni xavisanga okay mavona swi vula ku i fanele ya ka n'hweti yin'wana i nga holanga
Mabona. A wu nga ri na mi fika kona mi twa nga ku mi la ku tshika mi swi ku a ka tika la na tshika. A ku ri kona. Mabona. Ekundzeni loko karhi ni ri ka commissioner ndzeni ka kuma na interview ka company nyana yin'wana. Na yi xava timovha. Okay. A ni yi na kona, mabona. Yeah. Loko ni fika va ni teka. Mabona? Loko va ni teka a ku ri Friday. Yeah. Uzini fane sungula Monday. No fika xisa lexa. Na ku ni fike hi ma 10:08. Anginwa 8. No transport a ufisa ukundleka yini. Afika ndirasela dimani. Andirasela riba homa mena. Kare first day. Man. Uluzi budo xipikarha. Ne. Yena ka a shati benefit. Ne. Ene u ri yini kwa swosisi? Ila. Hi vumenemene. Ordinary. Za maxaka, byo lwa maxaka. Mena kasi yini Ba ku pfula Swa tolo. Yeah, mene mashaka. Because mashaka va yivula ka context yin'wana la. Yeah, menemela. Ba kuleni. Ne. Le bibeleni ya menemene. Vula ya n'wina le ya ku yi vula yini ku menemene? Vulavula ngopfu. Ku vulavula ngopfu. Vulavula ngopfu. Menemene. Phela vulavula ngopfu ani kuma humesi u divulge information. Yo ka Le a u fana u humesa. Fanga vula. Mare okay, ebashava ena evu hi hlamuserisi leswi ne menemene. Yeah. Menemene munhu ni vulavula na wehe sweswi. Yes. Ni vulavula timhaka na wena. Loko na vulavula timhaka na wena, ni teka timhaka ta Tumi ni ku byela. Ivi ni suka ni ya ka Tumi. Ni byeta Ni mashaka. suka ni byeta ni teka ta wena ni byele wa. Mkwala wa xinyama. A swi twankahle mi ri yini? Mashaka. U tshama hala na. But it comes back to the same thing. Ay menemene. U swi veki kahle, loyi mkwala wa xinyama. Menemene na. Dila. Ndzi vulavula. Sawa ni vulavuleni. Yeah. Se loko u vulavula ngopfu ne u divulge information yin'wanyana. Ne? Le afana nga hi vulavula. A very simple information. Ut kuma ka auditivo. Ut kuma vulavula swin'wana swi nga ta raise the question from the auditor. Ivi a endla yini? Hikuva menemene. Manje mhaka u la wena loko ko va. Awumiyeli. U tsela swilo swa simple. U tata swo tala. Lero a swi nga bohi ku hlamusela. U menemene u vulavula ngopfu. Menemene that's why vito lera menemene rona na ne tsena. Ivi ri ti repeat mhaka Mene. lo repeat swilo swin'wana. Mene. Awu yimi wena. U lo vulavuleni ivi hetelela loko mina Mashaka vulavula swa le masirheni. Ya byela. Why? Mfundhisi Tumi la ya swa le kerekeni. Hina hi lovini Tumi u tivela ku swa le masirheni. Tisa njhani? U ta chanova. Notice. Okay. Mara masmo. Menemene leswi swo vulavula timhaka ta vanhu. Yeah. Leswi swi ya ku hlebeni. Ivi se u va mukwana wa xinyaya. Va mukwana wa xinyaya. U la ku favor. Kana Mashaka. Mara it comes back to the same thing ya ku yina Yeah. loyi u vulavula timhaka leti a fanaka A fanga ti vulavula. So hi le ku vulavuleni. I vulavula ngopfu phela loko u vulavula timhaka leti a fanele nga ri ku ti vulavula. U vulavula ngopfu. Hi xidyahlavu loko divulge. Yeah. U humesa information yo ka yi nga ri necessary. Yo ka yi nga lavi ku kuma hi vanhu van'wana. Mavo? So ku va menemene ne? A vulavula ngopfu. Loko swo fana ku umtsa xixin'wana xa simple ngopfu ku loko yi suka nampundzu i dyile na suka kwako loko ni pfuka laha mina ni vone va endla swakudya va nga phameriwanga swin'wana swa simple ngopfu i dyile na swakudya yes or no Loko ni pfuka laha. ya loko ni pfuka laha va nga ri ku ni phameleni va endla swakudya laha ku tela kitchen oven la n'wana uma ni faka A wu se hlamula no dyisa rata. kwexima hi le ku vulavuleni a swi nga lavi wena. Okay, so mete le mtshika maka menemene. Yeah. No ita ni mala ani imsa nyangweni mawu. A ku le kutini. A ni ven famba. Ani le an contract na nchumu no tira le. O ni ven famba. Okay. And then ni tlhela le. Sweswi pundo loya. Mpundo lwana ite ngena ofisini a ku le kutini. Mo huma mfana. Kana taxi ni famba. Hey. No kana taxi ni famba. Loko swin'wana wa swi vona. Xifane dama Loko munhu a ku rhuketela hi first day. Eish. Wa swi vona loko la sulaka. Ya ku tikeni. A zangi swi mi discourage anyana mara. Ni vele ni byela ku watiwa ku laniwa hi ku ntirho lowa a ni wu kumile ende a ku ri na salary yo karhi leyiwani le ni tlhelela kona le Se ni ya tirha harder. se ni ya tirha hard ku
ni lwela le Ko swi nyiki matimba. swi nyike matimba le Oh, mavona and then ni thlela le arcade le mavona ni tirha kona Le gazini. ya le xigazini mara xigaza xi nge se va kona mavona a ni nge se tiveka mavona and then hi September loko se yela contract 2021 Yeah. ani se ni zama ku cina nyama mara na swa swi nga ri mavona u ri leswa vanhu makha ku byela endla so 2022 yeah Last year? 22 last year Yeah, last year. yeah Hey, ni sula ngawe khala ngawe 4 years back. yeah the 2022 Yeah. Osala kuma 20 something days. Yeah, it is. Mara khale, yeah, Yeah, khale. Because swa ni ka December ne. you know the same Towards 2024. yeah 2024 Oh, nyakuka semzinga situno December. Mzi. Swa ku December swi so fun. Ayini mahlweni. Bazodwa babasati. Okay, Yeah. yeah. So 2021 Yeah. and then vagina vanika contract. Okay. Yeah, manna contract ya 3 months. Mm. Manna contract 3 months. Na wasibona ngani sibona kai sesilo sile ku oloveni nyana. Ubona. Amchina mara tsukura. Amchina. La ntira no ta contract le yana nde. Nifika ni sign andlweni kahle and then ni wisa mara awungade sinisilava mina man lava permanent post. Ne? Yeah. Mabona. Yeah. And then ku 2022 ne. Yeah. 2022 se ani tiveka ani se divide tamina sa tiveka mara nari ka contract liya and the contract liya ayina the benefit total mabona awu kumi nchumu na ko va salary ntsena Ko va salary ntsena. ko va salary ntsena leswin'wana swi Oh, kona because 3 months, yeah, fana probation. Yeah. and then yi hela nga ku ri ma February kwala mabona ku Yeah, last year. yeah February last year Okay. mabona se ani efane se I pusha food or ba kuna contracting one or tlhela ko Kweka commission. commission. yeah mabona Se la ka salary ntsena. Commission hinkwayo yi helela dzoveni. commission commission ikona ne mara mile ka temporary contract Nyoko mzana. mara mile ka temporary contract Yeah. and then contract kona ya temporary ina switsonga ona benefit total Okay. mabona and kwala se na pressure na tiveka kwala na se na tiveka Eish, mara yeah. mabona and then Mamtiva. nikuma na ti phone call from the dealership tin'wana Yeah. mabona Bam ofara tiro. bako ofara ntiro mabona so if I decide kwala kahle kahle ku Yeah. nafamba nathama Se mona mi decide ku ba lawyer. yeah me decide ku ba lawyer Bathama. yeah ni decide ku ba lawyer loko lexi ani xi langutisini ani kasi ana kula even though kan tiveka na kula Yeah. Yeah. and la ni nga kona va xitiva xitalo xa mina ku this guy indla 1 2 3 mabona se loko no nyanyuka mina vanhu loko vo tala va tisa timali to tala phela ndzi vona ku hala no Hey. mabona so ni nga nyanyuka ni suka ni tsutsuma ni ku hayi mati ku endleka yini na famba ni right swa n'wina loko ni fika leni ni fika ni kuma ku Swa fana lo Swa fana swa na getela. msoko. mi kuma ku le xipikarha va xi lava hi sala lava tirhaka layani Vaxilavi. mabona I dyondzo yikulukumba ngopfu. Yeah. Cause aka minkarhi leyi hanyaka yona ne. Hi tsutsumisa mali. Mali. Yeah. Ku na episode yin'wana hi nga feature Mr. Dumi laya. Hi ku munhu u la ku fuma sweswi. Sweswo xihatla kuma ku a swi koteki. Swi fanele na endla mali. That's why mi kuma ku commission ya mina ni yi faka henhla. Or loko ni ri na xipaza bo my friend va faka 1 rand. Nyana a faka 4 rand. Even ni hlamula ku why kasi mina ni nga ri na customer. Kasi vo cheap my friend. Mabo and leswi nga swi endla so mi swi vona ku biva mo loyal mi tshama ndhawu yin'we. It's a lesson. Ka mina ni twa ku ri lesson yikulukumba ngopfu because kuna xilungu xin'wana xi ngo the devil you know is better than the devil that's new to you. Yeah. Mabo leyi mi nga ku tivi. A mi vona growth la kahle kahle n'wini. Mi swi vona ku ri lani loko no tshama. ni solo la nuan ta ku mara na price na kona ku phela kwala last year 2022 ku ve ku na contract lesa ayi le kona Yeah. mawona Yeah. and then one if amba taxi mawona if amba taxi loko famba hi taxi fane ya renkeni Yeah. mawona a renkeni ba ku bona ayena misala xa movha na mara na yena renkeni
mayibona kunjani ekuphela lokho iba self executive ne lokho sesana permanent contract yatika yona yatika ngo asiyelana mara lokho ziba permanent ena access ya move mkota ku tirhisa move kota ku tirhisa move ya company swa swimtikela nkarhi luwa aswintikela lokho ixavisa movha la nwa loko huma candidates niyathembisa ene kokumtshini ngopfu la tshini ngopfu and bakubona ene awuhlambangi loko suka ebot sungela vek ano ehlongete kusini nabantu bonke bona ka yona TikTok because botala wana bana ti expectation ta kulungu mna la no mpakahle phela ba to solution shot move la ifana shifaka kachifama move mawo so awuda kum independent candidate thekise after ngani candidate mazoma or chozo ma 6 months inkwa nikani kamera biphila mara kule na ndekula kumela ko and khandela kwe hayisuka kwe akhethi ala teksa thembisa nikani amngabhenenge anibhanenge la mina bheka siphaka bambona la umle kuyindeni lo mina la bheka siphaka ela ubhuta xipikarha lazim beyibhrukwane nje ngule jamwe etsebeni ehembe la obvious bayibona ngumisa lo okay senisibona ngayo mara yini lesi nimingalela la mkhamwoka la kusikwini mkhamfika la bp mkhamfanga mirinweshe ngwi mkhamwoka yini ashikamhlekutweni manje amhleketeni ne lo lesitako ne ukuba ngwana kubanga ngathi uzoka wekahle kahle uchathi mova mara wena unawona awona ibona ba discourage wena mala yeah so mara lesi leningadyondza la eku loko elava xilo xo karhi ane munhu a nga kumela ku xona hi wena kwa munhu un'wanyana loko and ti-comment ta vanhu u nga vi leti ku tshikelelaka ku fikelela lava ku ya kona ku ri to ku tlakusaka a ku ri to ti tlakusaka mara mina I think Collen ko tala ne fanele vana vanhu lava nga ta ku zonda va nga ta ku vulavula nkarhi wun'wana hi vo ku endla ku fika la u fika kona loko va nga ri kona vanhu lavaya a wu ta relaxa ngopfu ku na un'wana fanele va ku byela ku swi twa ku ya swilo ku vaveni mara ko tala ku ya hi mina ne vanhu lava hi vo va ku tlakusaka that's the situation tin'wana to ku ndla ku and so plus after 99 attempts ne light bulb xikumeka ku swi need positive na negative ku light ntsena after the attempt 99 kambe mali nga nana imali kambe la nga inventa light bulb lexi xo la yazathi ngakari uhlayela kusesindeka yeah cause yeah are ambitious yeah and then he had to count kuri ni faili kangani and he was attempting something lexi ngesithama xa attempt and asunga olo or loko we a xithama xa attempt un'wanyana aswi record wange ne the guy loko afika ka 99 times aswona ku ra swi endli va ringeta positive na negative ilayita ingathi fana nazo simngelo swikuleni ku va ta ku timenemene vavalawula swi nga heli and leswi ni nga swi realize masiku lawa ne social media it can make you or destroy you within a second social media intiyiso lo Thomas Anderson ye munhu wo inventa light bulb mere mani Thomas Anderson okay Mr. Anderson I know kuri kuna especially when it comes to vanhu loko va fa va xava timovha mashaka sasekina musa mi vone hey sasekina nde ani msisi na zonda msisi na mashaka sasekina ami wona msisi na muhle kahle mishelo vasungula aku teka tolo so tolo teka ngo aku msisi ntsena to teka tolo lipaga bra mika story za kona xile ngona nde okay but Collen vulitsashivutiso na stiva sweswi especially when it comes to lomu na xava movha vanhu va rhandza ku endla that moment yi va very emotional for them mi kuma ku tlangisa tsindlela to sweswi matete ya to tisa that emotion a mi hlangana swa ku munhu mi kuma ku swi kona ku vanhu va lava ku tsaka ni mara some wanna make the moment emotional ntshama mi hlangana na swin'wana swa munhu a lava ku
angalavi so tsaka So rasa. ala swa yeso tlangisanyana maybe Angala kujuluka. that relax so yeah na hlangana ntsame hlangana so ane na ka so ntsame hlangana so Yeah. sweswo so mara la yana ni walo ndang akumbete ko wala ningi loko kha pfula movha ane ndang chayisela risimu loko lava ra gospel ndang chayisela risimu ra yena ra gospel or loko lava R&B ndang chayisela risimu ra yena ra R&B mabona or kuma ku mina ntayimela tlhelo nyana la no ntsika ndla swa yena Yeah. mabona and then loko se ava hetini ila se kungena kumina okay Nashgas. Kujulukiwa strong. yes ani yena se ta take akume moment ya yena yeah Okay. so Yeah. kadani kuna tin'wana tlela kuma ku ikombelo ngayi post at all mabona ikombelo ngayi take video at all ni endla tano no khava xikhiya a huma Afa. so ni ndla leswi client ikombela ku swona ana ku ta kokwalano kuna swi tiva ku vanhu van'wana a va rhandzi ku kombisa success ya vona Yeah. ku hey Yeah. alaka matiyani yako Why mama Mateyani? Masingo. mara mi vete mi hlamula yeah so mi hlamulekini Ne. okay MZ. Ushap. Mina nikahle ngofu. Mashaba. Iri simeri prefera ngufu loko semka. Yirivulini kambe wo vuya ufika ka. Nere what is Ufika leti Ani man uncommon then. kufika. A nga khomange leti na kominde. Man come go. Kumbe mongihlamula kwala mongwende. ni rhandza simile ra yena ra DJ number leri tseme ya remix ya Ne. rona ni ri Mara kuna ka rungwana ambash gazeni ngopfu. Afshenshi gazeni. Ya botorla. Ya paparola. mata unjani kuna Kam nga sisu duele. Yeah. Ukuisu duele. Yeah. Yeah. mata kuna karungan fana swang ni karota na chiago ku trendar simori Oh, okay. mabona and then seminary ni trisaro lo bakari trend ni trisaro mabona se lo mo karungan anar simo DJ number yena Oh. Because ile zona da tisi sako pema kuma ngamchada vlela hembe ngobe. Asifambela. Mara mitwanga kuna xin'wana lexi lekaka sweswi. Kumbe mi lava ku xi improve ka maendlelo ma n'wina. Ku va mi tsakisa ti client ta n'wina. so ni bona kahle so ni kwaswi ni bona kahle swi tshamisekile Yeah. hi ku ti-client hinkwavo lava ni nga va xavisela mabona lava a ku na ti-complain ti vuyaka okay Collen 1 2 3 mabona Yeah. and then ne le ka manager a ku tshama ku va na complain hi swi lava ku leswi endlaku swi xava Famba ndlela. mabona ya swi lava ku leswi endlaku swi famba hi ndlela So ma hoka na sweswi kumbe. leswi ya swi khale ngo Ai vona ngitile. Xivuse xin'wanyana. Yeah. Ku ne ku ve na recognition yo huma ka CEO ya the whole company, right? Yeah. A nga ri CEO ya le Arcade ntsena. I see what I can. A ku ri the CEO. Yeah, it Ya is. Ntlawa 21. Yeah, Makati group. Yes. Yeah. Recognition liya yi nga va yi tina swin'wanyana swo nonisa xikhwama. Kumbe swi ta ntsena. Wa nyikiwa njhani? At the end of the day. Khoma xi fanele xi nona at the end of the day. It's a trend. Munhu un'wana na un'wana wa swi tiva ku fana ta laya. Na yena from u teki nkarhi from his own tayari a ya laya a la ta vona ku ri what is it ne. Yeah. Ku na xin'wana a nga xi vona ne yena individually ku na xin'wana a nga xi vona and then i CEO in the sales industry and then u vonini ku ri you done something remarkable as it tshama xi endliwa or is something new or anything Phela nande somehow since ne nda la VW since ni dyondza TUT. Tshama ku miyelini nande. what is this mara loko va za va recognize va ti vona ka ri sinyana I tang ximandlamandla yona Ne? Yeah. Oh, nyukuwa mbyana wo helela ku Oh, dzoveni. wena nju. yona a va khesa mga va recognize Yeah, okay. Yeah. yona hayi so Yeah. ka mhaka leyo na woka Ai, ani kuna van'wana wala ku twisisa ku melele ku hi ku walk because we Yeah. take 6 months ne. Eh, And so- after 6 months ku humelela yini? so after 6 months diyani loko fika ka ku ri September September yin'wana futhi Yeah. mabona
batle ba ntlha contract one ya 3 months Okay. mabona it's magata last year Yeah. mabona okay Last year September. last year Okay. September man ntlha ba contract one mara ka ri ya yo wo ka liya Akawoki. akawoki Yeah. I'm shutting on the tango lembe. Hey, Ivane easy ya Mara loko se tabi. mi kuma yin'wana leyi ya last and year. then yeah Se mi titwa njhani ya 3 months futhi loko se mi kuma contract. kona ku A swi fana ni leswiya swo sungula kumbe se ai bona change. yona ai nga fana yona ai ri na change ne Yeah. ai nga fana mara still an nga lavi yona mi Oh, amlaleyo mina xipanza mananga xa n'wina. mara not benefit hinkwayo no benefit leya a ku na salary ya wena yi ta yi ri it's always the case. Ne? Unga tirhi ndlela leyo Yeah. u tshama in the same Same space. Yeah. mabona Yeah. so ai ni ku ai wa to ku anta tirha Okay. ntati ku tirha ntatirha ni nge tsika ni Yeah. nge ka dealership yin'wana mabona ti offer kan ti kuma like ti offer kan ti kuma bona abata email la contract straight i bona ku ya Oh. ya hala no ya ku Mara No finance na xipikarha va xi tsarile ka contract. Ka lava van'wana. aba nga xitsalanga Yeah. so i November November demand wa manager ani vitana Okay. ani vitana Yeah. and then anhlapha kota ku kumela ni decide mabona loko ka ri mina lesani an bhekise so an lata an byele ku nda ku teka hi January isungula kahle na lembe mabona mara swi vona vona contract lewa inga ka yona a yi nge heli mabona so eta yi sign a contract ya permanent ma ita sungula hi December yi yimela lewa yi hela Okay. mara for sweswiwani swa timovha se ya pfumela ku nga swi tirhisi Hey. mabona Oh, no. Se a ku ri November. Ni tshama mahokelo ma kona se ma ri difference ku rero se. va byela ku ri nga ku ri October October ku ri late October and se ni fane nghena ka November Yeah. mabona no ka November nge nta pusha minenge ro hetelela pusha minenge ro hetelela. Ku ri late mbisa le taxini wo ro hetelela. ya va swi tiva ku se na swi tiva ku se ku ndleka yini Yeah. mabona mara lexi nga ana John movha nda ku teka hi ti 1 ta December mara swa fika no loko ti tsakele na wena hi nge fiki la ka ti 1 mabona ya kwala ka xikarhi ka November hi lo ntsundzuka ni vuye ni Oh, that's good. ni ku bampfula nyana yin'wana ya strong too much ni ri like ni ri like ni no ni bampfula ya ni baka serious mo no ke amba ya ni mabona xa mnduka ni balanda no matongo ndika Ya la vega. Sepela ku cina kwala na xipikarha. Yeah. azange bana ku cina la just loko ri chayisa hi kona no bela tingoma letiya ni khani mabona ni khani since from kwa suka hayi 2023 vele ku va ku ri mhaka liya vele ku Veta ku tekatekwa. Voni paki n'wana ndela. ya mabona si Se mi famba ya njhani sweswi? Awu sho skip. ya mina kumbe ya company Ya company. Usitwini question timbirhi. Yeah. Utitwi fano difference ya mina or ya company. CEO wa koti ku ta swi la mcina la hi lava tala. Ya fana va talana voni kota ku wa vona ku ya company. Nge za itala ka n'wina ni ka company la. Loko se hi posta la hi humesa mi va sendela siku. Masendele. So ka la company sweswi va ri mi famba njhani? oh ya kama swan i TSI famba i TSI Okay. polo TSI Polo tsi. Si. Ai tikele nyane ku ya Ne ka kahle ngopfu. About Collen nga valala nga heti. Loko vanhu vo za va tshama kwala xitulini xo xavala ku heta mangona loyi. Ya nga la no heta sweswi. Ni maxavo right? mpfuka ni ku kombela ku twa vona. So yini? Pakaralisa. Ya majava. Van'wanyani. Hi nga valala Zarisha. ngazi Khenze ngopfu ku va mi hi kandziyi namuntlha. Yeah. Hila na sponsor xa ka Ibathu sweswi. Dasana ku CEO
Yeah. Abasendela amfana mi endlini VW. Mi bulawula man. Jafta. Mara mara banga kuini katsongo eVW. Fa endla. Banga kuini katsongo eVW. Mina Boti wa xipikarha. Boti wa xipikarha. Hi vona va humaka ka VW. Eku leswo vulavula a ni koti ngopfu hi swona. Ne. Kola nga kota ko. That's what. Na December Jave. Yeah. Katsongo nyana ntsena. Ka kuma ka no VW. Na December Jave. I vanhu va timovha to teka vavasati va vanhu. Minga kuini katsongo eVW. So mlaka senfana balwa VW. I company ya VW. Yeah. Minga kuini vona. Mama cancer. I brand or arcade. Pero swa. Arcade, vala na arcade. Kwale minga ko, kota ku ngoko. Ngulabla brand mfana mbamkumisa sort of like from marketing team and stuff like that. Mashaka. Shabsa no mna Shabsa. Yeah, Shabsa mi shamsa kwele minga ko. Kuna loko sela kufika inchili xa endla we kota ku fika kwele minga ko. Kuna vanhu lava nga swi tivi ku mi nga miri kwihi or kuna vanhu lava hi nga va show leyi yi nga ta introduce wa n'wina ende va swi lava ku ri loko se va xavini va chayeliwa maybe u le Cape Town munhu ku hava Mutsonga kwala ku twa ntsena ku ngumulela munhu a ta hala just ku a xava movha ku a ta kota ku chayeriwa Xitsonga nga ku yini n'wina na ku chayela Xitsongo loko kota ku fika swo fana ma December lama before ku va ka van'wana va nga endla le ka n'wili Vaenda va tlakula nyana. Va tlaka nyana. Kota ku wacini Yin'wanyana. Va nga yi mnenge. Minga ku swa vona ku fana. Thekisi. Yeah. Mbanela hi timpfula. Mavona yeah. But okay, xo sungula lexi ni nga xi vulaka ni i ku khensa onto management ya le arcade. Mavona opportunity leyi va nga nyika yona a ya n'wana n'wana. Yeah. Mavona a ya n'wana n'wana. And then na Gaza as a whole. Gaza nation na yona. Mavona support ya bona ya hlamarisa swinene. Mavona so na vona vanhu lava ni va hloniphaka ni va hlonipha ngopfu. Without defend phela ambo va twa nga ku ile ane enga tlhe vuya hansi. Nga vuya hansi. Yeah, enga tlhe vuya hansi. So loko i la ku tlangana na mina ka ku vanhu vo tala mikume loko va ni fonela a va byela ku le Polokwane ne vo tala yeah vo tala va byela ku xigaza na ku mkhantini va twa le Polokwane ava awe kumkwala kid ya awe mara va tala ku lava swi toka ya kid so un'wana wa ni fonela a ri Polokwane ku ni fikini ni nghenisa ku yini wa twisa munhu a ri Polokwane so n'wi byela ku a ni kumbe Polokwane Watu wa building, watu wa nambara. Awo mikahele mkume wa kwe hona ku. Kala sona so minga ba hlamusela. Okay. VW Arcade ne ile Pitori Arcade. And then ile 470 stands of Pape Street. Marawan Mary ba bitana Church Street. Okay. Mabona yeah so ikwala ta ibona ayilahlela. Yeah, between Arcadia campus. Yeah, Arcadia campus or Nedbank Plaza. Iskola kusona kusuwana. And then loko wa hlanganisa na mina na kumeka TikTok, Facebook ne le ga call na kumeka. Mara TikTok ina ti inbox to hlaya ngopfu mabona. So swi teka nkarhi ku ni fane ti hlamula. Mo swi nga teka kuma nkarhi n'wana tekanyana siku ni ti hlamula mabona. Mara tona ngina ti hlamulini. So TikTok ya mina Collen VW sales. Collen_VW_sales. Okay. Sula ku hala ku beka siphabe nge himkumi sisi. Angimine la. Hala big garage kwa hava ngamkuma la. Le vangine khale ngopfu. And then ka Facebook Collen Rivele. Okay. Yeah, Collen Rivele and then ni vona mitena no binta ku bodyguard ku ni kan xeweta la ku ro dziva ni vhele hayi lo mzalo wa mina ka hayi bodyguard mi nga endli sweswo ya ni kombela na xivutiso la wena okay hi swihi swilaveko swa loko munhu ala ku xava movha ntwangi mi khamvulavula a mi swi khumbangi loko munhu kumbe ku qualify munhu loyi a holaka ku fika kwini mantwizisi antwangi mi ri ku sikhumbeni rero okay okay nta sungula hi lavo tirha ane hi lavo tirha
So loko munhu akha tirha ne lexi lavekaka i license ID ne ya laveka na yona payslip salary leyi check out kufanele kuba ku 12,000 kuya henhla ne 12,000 kuya 12,000 kuya CEO abavaki or kufanele kuba ku 12,000 kuya henhla and then na profile yana credit profile ifanele kuba ithamsekini nyana swikweleti fanele kha swi va kha swi hakeliwa ne yeah loko swi nga hakeliwi swa affecta leswiya lava ko ka va nga tirhi ke and then lava ka va nga tirhi mara va kha va ti tirha ma vona hayi ka kha nga tirhi ntsena loko se ku ta va ku lava tirha so lava tirhaka va hambana ku na lava tirhaka ma business yana i register okay ane so loko i kha i tirha business yana kha i register ku laveka inani 6 months bank statement okay and then kulaveka ID license na CK I paper lero komba ku business yona I register and then loko kha I tirha mara kha nga register kulaveka ID license 3 months bank statement okay mara loko I kha I self employed ile you are register it's difficult mara mali ko lava lava leyi ngenako ifane kha I generate maybe anything from boma 50 60 okay ne yeah because you are not stable benzo phela ra tika hayi right so loko mbona CK ya olova ne ya loko na CK ya CK la sweswa ni vitana ku very PTY ne LTD ya yona le mara na yo leyo ifana I va kha I ri 1 ka business yale loko mo ameri 2 ane and then kuma ku longwana sithamsekanga side mavito yana ma swa affect ngova ngiyoku kuna swin'wana lawa swi vutisa ne kwala ka kumbe na ngomwe ngani hlamu loko u ri na bad credit score hayi ku nge ku mova interest ya weto va ri henhla kuna lava vo kuma ku yi bad ku I hakela kha apa hakela tlula luyani wa yi kuma mova ma rate yana ita va and then ku va na lava yo bank lo a ha ngulavi ai potsangi yo basi yeah molo kuna bank ku ngulavi la se va ka kahle kahle kwala record wena va ingani sharp ne okay ngombe ku da yin'we question ani mite mlaka sha video atakota ku tisa okay hi wihi movha lowu wu xavisaka ku tlula timovha hinkwato hambi ta ku lo showroom hambi ta ku leyi movha lowu xavisaka ku tlula timovha hinkwawo yeah movha lowu xavisaka ku tlula timovha hinkwato ka inani ka mi nga tshama kwala yeah amu ku movha lowu u xavisaka ku tlula I Polo Vivo ne yeah Polo Vivo kahle kahle yona inga le ka market ne yona xavisaka yeah so mara ka rin'wana na Polo tsina ne va yi compete na yona Polo tsi okay yeah Polo tsi ana ba this why vitana xona yeah na yona ifa yi compete mara leyi xavisaka yeah Vivo yona yi famba ngopfu inga ka market ne that's why mcheka mbona ku aya endliwe a Germany okay se va ta endla la street se indliwa ko la street se yo ifamba kahle yeah yona na Paul tindliwa la street okay yeah so yona yinga ku sta kota ku hatlisa swi kota ku olova ba to market ya vona yila yila okay ma kahle no satwa metondla sweswo me kumesi u vata kumbe va hi nyikanya swin'wana ku maxava ta nga holi kahle yeah masha iri la movha swo ku mina CEO alala van'wana na n'winyi wa xipikarha n'wulala no xo hetelela nga za bankar yo hetelela since n'wina mi sungule mina 4 years ne 3 years ne yeah since mi sunguleni ku tirhela akhadi i VW ne VW akhadi yeah mi ze mi hlangana swona munhu afika a xava movha cash like yeah masitwisisa xitaxi khomi bag mfika mu i 200,000 xiziphunula ihlayeliwa la timovha ta ti cash ni ti xavise ku
kotala ngopfu. Ne. Okay. Yeah, timovha ta cash na last month. Yeah. Last month ni xavise T-Cross ya cash a ku ri 500,000. Yingena. Yeah, ingena. Straight. Na Polo Vivo xaviwe cash. Yeah. Yabona? So leyi ni nga yi xavisa yo durha ngopfu. Yeah. A ku ri Golf R. Golf 8R. Okay. Yona Normal money yo. 1.1. Meet. Ay this began. At this began. I take. Angituja. After I take mali fana me transfer. Me transfer. Oh. Mara loko mi transfer fana sitwa ku mali leyi huma kwihi. Oh, Wi-Fi trace yo kusungula. Yeah, leswa ani na reporting institute. So each and every month kutati ba audit. Wa audit. Bala ku check mali leyi huma kwihi huma okay kuna mali ya so. Ingeni si fixe kwihi nanwa. Mabona. So loko mi ta la ku xava movha mu like khome cash. N'wina mfana mi transfer ra yona. And then n'wina mbula ku mali leyi kuma kwihi. Okay. Oh, leswo swo ntirha kwihi mali ni ndla sona. Yeah, or khome betway. Hi n'hweti nghenisa mali ya so that's why kumeka ni ri na mali ya so. Leswi na swi kazi ku wo fane u vula ku wa tirha. Na tirha. Or then producer or na business. Okay. Proof yo una business u fane u producer kumbe it doesn't matter. It doesn't matter. Oh, okay, no asna. Ikhenze ngofu But Collen. Ta hlangana na kambe loko se mtana CEO. Yeah. Pero ko ita ta cinawo na yena. Loko se nana na cinawo loko se hlangana genge yi hakela. Se ga tlangana na ko ma 2000. Yeah. Santi se hlangana na kambe. Sweswo. Rivele wena.